Aj, kaži nešto, za početak. Ti si moj novi saputnik, s tobom nisam vozio velike ture. Pa evo, dobro jutro od mene i Ice. Na proputovanju, odnosno na početku putovanja iz Niša prema Vlasinskom jezeru, odnosno preko Zaplanja idemo. I idemo prema Sofiji i tako dalje. Danas je 1. juni 2017. godine, kao što je rekao Ivan. Evo, ja i on prvi put vozimo. Sada dobro ide. 6 sati je ujutru, velika vrućina. Imamo dobru volju. Naravno, kao i uvijek. Da, i bit će ovo jedno lepo putovanje. Baš tako. I do sada toliko nisam pripremljen za razgovor. Nisam se psihički pripremio. Nadam se da je dobro ispalo za početak. Jest. To je bitno, bitan je uvod. Evo ovako smo spakovani mi. Ja sam si ja i još se nisam razbudio. Mi smo u Donji Dušnik, točimo vodu i nastavljamo dalje. Da, nalazimo se u mjestu koje se zove Donji Dušnik, nekada opštinsko mesto, ispred hotela Trem. Možeš da kažeš slobodno za kafanu. Sad ću da je. Ovo je, što se kaže, moje detinjstvo, deo mog detinjstva. Dušnik se nalazi u središnjem delu Zaplanja i nekada je bilo opštinsko mesto, sada je to Gadžin Han i tako dalje. Mi nastavljamo dalje, za sada ide dobro, ne dobro nego odlično. Možemo da krenemo. Možemo. Hoću ja? Aha, ajde. Pa opet, dobro jutro još jednom. 1. jun 2017. Ja i Ivan na putovanju prema Sofiji preko Vlasinskog jezera i kroz Zaplanje. Evo, nalazimo se, sad je negdje 7:30 ujutru. Nalazimo se i dalje u centralnom delu Zaplanja, odnosno u ataru sela Ličije, odnosno na Bariju, kako se to ovdje kaže, u Zaplanju. Ja sam za ovu priču malo emotivno vezan, jer ovo je mjesto gdje sam odrasao i hvala Ivanu što je stao ovdje da dokumentujemo ovu lepu priču. Ovo je moje detinjstvo i čoveku na vidu neke lepe uspomene i malo je knedlo u grlu. Tako da... I piše Ličije. Da, piše Ličije. Tako da nisam baš raspoložen malo više da pričam, ali se trudim da vam objasnim i nama da stavim lepa uspomena gde se nalazimo tamo. Sada nastavljamo put vodi prema Leskovcu, ovde desno, preko sela Gornjih Dragoljih, stupnice tamo se ide preko Babičke gore za Leskovac, a mi idemo pravo ovim putem koji vodi prema Vlasini i tamo prema Bugarskoj. Svođe. Ispred prodavnice doručak je bio, mala pauza i nastavljamo put tamo. Ne idemo kao što kaže znak prema Piroti i prema Leskovcu. Penjemo se putevima Vlasine u suprotnom smeru, ona i teče nizvodno dole, a mi se penjemo na gore. Inače, prizor je fenomenalan, još nismo izašli skroz gore, ali je jako lepo, priroda, šuma. Ono što ljudima najviše treba, a ne pored kompjutera.
Evo na ovom mjestu je jedna jako tužna istorijska činjenica. Pa piše ovdje. Na ovom mjestu 23. maja 1944. godine bugarski dželati su na najzverskiji način ubili 65 ranjenih boraca partizanske bolnice. Znači, kako kaže Miki, gore je bila bolnica. Išlo mi, verovatno je tu negdje imao, pretpostavljam tamo gdje je onaj ribnjak što piše. Verovatno je gore put išao. I tako, onda su napravili ovdje spomen česmu. Kaže, nas 65 ranjenih fašisti pobiše. Zbilo se to 1944. leta u proleće. Golgotu za preživjeha, njih nema više. Pred osvet slobode uvelo je cveće. Božidar Božo Radović. To je jedini preživjeli od svih ostalih. A na način na koji je preživeo, evo, ovdje ima slika, on se kao sakrio među neke zmije, tako u nekoj jami. A ovdje se vidi kao taj bugarski vojnik koji je tu prolazio. I na taj način je preživeo od tog zverskog poduhvata. Tako. Piše, rane streljanih u borbi palih, rane što peku i što bole. Tu groblje leži nepokopano onih što mrze i što vole. Teško se čita. I tako i napravili su spomen obeležje svake godine. Se tu obeležava, postavi se venac i tako. Mi imamo još malo do Crne Trave. Na dobrom smo putu i nije tako neki veliki uspon kao što su neki zastrašivali nas. Smo u Crnu Travu, znači to je mjesto ispred Vlasinskog jezera. I to je ovako izgleda. Lep trg. Lepo sređen parking. Ovo je neki uslužni centar. Tako ima. Lepe zgrade, gore visina, vidi se. Tako klasika, lepo mjesto. Imamo još malo. I stigli smo, zadovoljni smo vremenom, evo. 12:21, a ovo je 91. kilometar, znači imamo još 10 kilometara možda i. Još malo pa jezero, znači bukvalno smo tu, samo još malo se popnemo, evo smo, i Biki je tu. Finally, after a long journey, stigli smo. Jezero. Konačno su uspeli, moj pratioc Miki smiruje srce. Tako da stigli smo. Jako je lepo. Bilo je teško. Long cycling. Dugo karane se skolilo. Evo. E pa, Znaš šta sam zaboravio ti kažeš? ovo je naš smeš. Ovo je med. Med. A počeo sam snimaš? Yes. Ovo je med. Dobar dan svima. Pa i meni i ono koji ovo sa vama gledamo verovatno. Naročito pozdrav roditeljima Ivanovim, ja vas ne znam. Vi me znate kao. Poznaćete ga. Tako je. Puno pozdrav od mene Ivana, mi se lepo družimo, evo. Trenutno smo
na Vlasini. Smestili smo se u ovom domaćinstvu ovdje, jednoj vikendici. Malo smo udaljeni od jezera, nekih 100-ak metara. Ali malo da odmojimo, pa ako nas posluži vreme, možda i izađemo, siđemo dole, ali bilo bi lepo da iskoristimo malo dan. Jeste, se malo slikamo i to. Inače, lepo se družimo, lepa priča. I on je to lepo zamislio preko Pernika. Tako dalje. Nadam se da će danas smo se lepo slagali. Nadam se da će i sutra da bude sve okej. Mislim, se tiče vremena, ja na to aludiram. Gledam u nebo. Ali eto. Bicikli su nam dao. Da. Pozdrav od mene i od Ivana. Da će vam pokažemo gdje smo mi. To. Tako. Ovdje je taj krevetić. To možda ima i svetlo sad. I ovdje ima ovaj kao leži. Tu smo ručavali. Tamo je kao... se vidi ispred ložemo. Da. Tamo je mala kuhinjica. Znači ima sve najophodnije. Bili smo malo u Škripcu sa toplom vodom, to jest nije imalo struja, ali sad je ovo već druga priča. Da, bit će želi sad sve. Sad je već uključili smo da greje i to je već mnogo bolje i lepše se osjećam. Tako da, to je to. Svuda su napravljene ovi kao tikovci. Iskoristili smo malo priliku da izađemo napolje i da malo razgledamo, da do sat vremena obiđemo šta možemo da obiđemo. Da vidimo, pošto sutra ćemo samo da prođemo na putu do Sofije i nećemo imati toliko vremena da razgledamo sada imamo prilike da malo razgledamo. Naravno jezero je fenomenalno i veliko. Herojima 1913. do 1915. godine. Ovo je baš ulaz u to, mislim u mjesto Vlasina. To je baš na drugom kraju jezera. Priroda ga je. Ono je pesna kobila. Kao neko prostrano more. Evo kako to izgleda. Kaže Miki da se ovdje snimala zona Zamfirova 2, ali ja to nisam ni gledao. Tamo u pozadini, ja ću sad malo da zoomiram, je ostrvo koje je plutajuće i onda se pomera, meni je to bilo malo nevjerovatno, ali pomera ga vetar i onda ga nosi na sve strane. Evo ga Miki. Gdje je sniman drugi deo filma Zone Zamfirova, odnosno film se zove Zone vrati se i to je jedna scenografija gdje je film sniman. Vlasinsko jezero, da ne bismo nas mnogo davili, je jedna stvarno neiskorišćena prirodna lepota Srbije. Vredi doći ovdje, ima, smeštaj je jeftin, mada smo mi to skupo platili, ali nema veze, mala šala.
Ivan je rekao za ta plutajuća ostrva, ovo je jedno od najvećih plutajućih ostrva tamo. Ovo je jedno manje desno od kamere, od nas. I specifično su po tome što su pokretne, znači sa svim ovim šumama i sa rastinjem, znači kako vetar duva u kom smeru, zna da ih dotera recimo na ovo obalu, ovamo ili čak tamo. Onda moraju salama da ih vraćaju i tako. Ne znam šta bih rekao još više, imate na Google-u kolika mu je površina, kad je građeno i tako dalje i tako dalje. I mi ćemo sutra nastaviti ovo naše lepo druženje preko Sezimirovca, Trna, Pernika i Sofije, što je i Sofija u stvari cilj za sutrašnji dan. Veliki pozdrav od mene i od Ivana. Evo da uzmem kameru malo Ica da se snimi. Ja ću se obrnem. A za vas nagradno pitanje glasi da li je Zavojsko jezero veće ili Vlasinsko jezero veće. Ukoliko narednih 15 minuta pozovete, dobit ćete set tanjira i poslužavnika. Tako da, Ali mora da uplatite 2000 dinara kotizaciju. Tako je, to je obavezno. I dobit ćete. Tako da, eto. Dobro jutro, ovo je dan broj 2. Den nomer 2. Day 2. Mi smo krenuli, a na Vlasinskom jezeru je magla. U nekim delovima je bilo sunčano malo, ali sunce se još uvijek probija kroz maglu. Moj saputnik Miki i ja smo krenuli putem Bugarske, ka Bugarskoj. I tako. Sad lagan tempo da se zagrejemo. Malo. Jako je lep prizor ovako i po magli voziti. Nije nešto hladno. Prijatno za vožnjicu. Evo idemo ovim levo od nas, ovim putem prema Sofiji. Dobro jutro. Dobro jutro još jednom. Petak 2. juni 2017. Mi smo već na putu ka Sezimirovcima. Došli smo odozdo, a stali smo ovde jer ovo je jedan interesantan prizor gde je Vlasinsko jezero prekriveno maglom. Ovo što vidite je magla, odnosno isparavanje Vlasinskog jezera i jedan lep prizor gde je sakriveno bukvalno u magli i da nazovemo to nekim ozbiljnim oblacima. Hteli smo da stanemo ovdje jedan minut da se to vidi i da obeležimo. Eto toliko, mi sada nastavljamo put prema Sezimirovcima. Imamo još ovo kratko brdo što se vidi da savladamo i onda posle još 1 kilometar, 2 tamo imamo spust bukvalno do Sofije, bare se nadamo.
najlepši deo Srbije. Ovako, spuštamo se prema Strazimirovcima. Ovdje je jako lep spust, interesantan, šuma u izobilju, baš je lepa priroda. Jako interesantno, prolazimo maltene kroz ove tunele od šuma. Na pojedinim mjestima je onako kao malo im zamračeno. Negde. Ali jako interesantno. Prosto raj za biciklizam. Evo gledajte gore. Kako je to? Ovdje je već malo svežije. Još uvijek je onako kao hladnjikavo, nije baš mnogo hladno, ali nije ni mnogo toplo. Trenutno je 7 sati i 49 minuta. Vrati se ovamo! Epo, dobro jutro iz Klisure, iz rodnog mesta, odnosno kraja, dakle, moj dobar drug Gagi Stojanov. Ovo je njegova kuća, odnosno njegov stan tu. Gagi, ja te pozdravljam. Ja mislim da ti je ovo ćale gore na prvom spratu, ali nisam siguran, sad ću da ga pitam. Teo sam na putu prema Sofiji da obeležim prolazak kroz tvoje mesto, koje meni djeluje onako bajkovito i lepo. Gagi, veliki pozdrav iz tvoje prelepe Klisure. Strazimirovci. Pozdrav sa Strazimirovaca! To je evo tu, jako smo blizu, Mik je tamo napred, već taj, eno ga, prelaz. Lele. Trn, mesto Trn. Ovo je baš centar.
Jebem ti jel koči. Господин Мики иска да направя репортаж за grad Trn. Dobar dan svima, od mene Ivana. Nalazimo se u gradu Trnu, jednom malom gradiću pograničnom koji se nalazi na nekih 18 km, 20 od Stezimirovaca, naravno prema Vlasini. Ovo je centar tog malog gradića sa svim time što sad treba da posedi jedan mali gradić, znači su biblioteke, opštine, policije, banke, hotela, sve na jednom mestu. Grad Trn je nešto poput naše Crne Trave. Ovdje levo od nas ima jedan spomenik vrlo interesantan i jedinstven i u Evropi gde je bugarski narod jednom običnom čoveku, znači tesaru, majstoru napravio jedan lep spomenik gde on to drži običnu testeru u ruci, odnosno na ramenu. Vrlo interesantan spomenik. Ja i Ivan sada nastavljamo prema Brezniku, Perniku, a kasnije i prema Sofiji. 2. jun 2017. petak. Već smo ušli u dubinu Bugarske, boga mi nekih 50 km otprilike. Ovo je nešto između mesto Filipovci, neko malo mesto koje se nalazi između grada Trna i Breznika. Znači ovaj put ide Trn, Breznik, Pernik, Sofija, jedan lokalni put. I to izgleda ovako. Evo, stali smo u Filipincima gde ćemo na ovoj seoskoj česmi natočiti malo vode. Ovdje piše običaj, rodnijat kraj, znači rodnom kraju u tom smislu. Stigli smo u Breznik. Ova drvena statua je statua Svete Petke. Jako interesantno, drži krst. Ovo je spomenik koji je upućen maltene nama i ono što smo mi maltene napravili Bugarima 1885. Miki kaže da su bili Obrenovići. Pauza za ručak.